kama familia, kama kanisa, familia yenye upendo. Vile vitu ambavyo tunavifanya, ule utumishi ambao tunaufanya mbele za Bwana ni vitu ambavyo watoto wetu wanaona. Haleluya! Ni vitu ambavyo watoto wetu wanalelewa, ni vitu ambavyo watoto wetu wanapokea, ni vitu ambavyo watoto wetu wanatunzwa, na ni vitu ambavyo watoto wetu wanavili. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mvuta bangi na watoto watavuta bangi. Uongo? Haleluya! Uongo kweli? Ukiwa mvuta bangi na mtoto lazima atavuta bangi. Ukiwa mwizi na mtoto lazima atakuwa mwizi. Ni kwa nini? Kwa sababu zile ni roho ambazo zinatembea. Kwa maana kuna watu ambao wana tabia mbalimbali, aidha wizi, ujambazi, uchawi, swala la kishirikina, hata maneno